wakomeretse nitwe waziraga wahemutyo mwami ushinyagurirwa. Yesu ashimwe. Nitwa Mugisha Fils Remy, ntuye Musanze. Ndi umugabo, mfite umugore umwe n'umwana umwe, ndi umuvugabutumwa. Imana iduhana umugisha. Uyu munsi tugiye gusangira ijambo aho uri, aho uherereye, kandi mbahaye ikaze mu izina rya Yesu. Tugiye gusoma ijambo riri muri Samweli wa mbere ibice 2 umurongo wa 6. Haravuga ngo Uwiteka arica agakiza, ashira ikuzimu agakurayo. Imana iduhane umugisha. Nkuzaniye ijambo rivuga ngo Imana ishira ikuzimu ikanakurayo. Imana igira aho igukura kandi igire n'aho igushira. Umaze iminsi ari ibyo urimo, umaze iminsi uri mu magambo, umaze iminsi usambana, umaze iminsi uri mu madeni, umaze iminsi ari ibyaguhugije Imana, ariko Imana irica igakiza, ishira ikuzimu igakurayo. Tumaze iminsi twumva abantu ngo baje ikuzimu, ngo ikuzimu habaho, ariko ikibazo urimo, intambara ufite, uko ugenda, aho utuye, hari ibigutuje ikuzimu. No kuryama ntusinzire, aho naho waba utuye ikuzimu. Uko ugenda ukuvuga amagambo y'amanjwe ubamo, naho ni ikuzimu. Ngo ariko Imana irica igakiza, ishira ikuzimu igakurayo. Imana igira aho igukura, aho wari uri hatari heza. Ushobora kuba wari uri mu bapfumu, ushobora kuba wari mu kabare, ushobora kuba wari mu busambanyi, ushobora kuba wari mu bwibone, ushobora kuba waravuye mu murimo w'Imana, ariko Imana yongera ikugarure igusubize he mu murimo wayo. Imana yongera ikugarure igusubize mu mwuka wera, kandi ngo Imana ikura ikuzimu igashira hejuru. Imana igira igukura. Mwene data, aho uherereye, aho ubarizwa, aho utuye, aho uri hanze, aho uri kure, Imana irica igakiza, ishira ikuzimu igakurayo. Aho wari umaze iminsi, ubukene wari urimo ni ikuzimu, uriya mwana wakunaniye ni ikuzimu, uriya mugabo mwatandukanye ni ikuzimu, kuba utakibohoka ngo usenge ukabura uko usenga nabwo ni ikuzimu. Hari ibiguhugije, ariko Imana igukura ikuzimu. Ikuzimu aho wari urahazi, waba wikinisha, aho ni ikuzimu. Waba waratwaye umugabo utari uwawe, aho ni ikuzimu. Waba warasenga ukaba utagisenga, aho ni ikuzimu. Ngo ariko Imana irica igakiza, ishira ikuzimu igakurayo. Ijambo rikambwira ngo nta kiba munsi y'ijuru Imana itacemeye. Ikikuriho cyose Imana yaracemeye, ariko Imana yongera iguha imbaraga zo kugira ngo igukura ikuzimu uri. Ikuzimu ntago ari ikuzimu ngo uri kwa shitani, ahubwo ikuzimu ni ibyo urimo bibi. Ikuzimu ni ibyo urimo bya bindi byakunani. Ushobora kuba ufite boss ariko akubereye ikuzimu. Ushobora kuba warize ariko ubitse diplome, ubitse lisansi yawe, ariko utuye ikuzimu ntakikumariye, nawe ukora ikiyede. Ariko uyu mugoroba nangwa uyu munsi uzana ijambo rivuga ngo Imana igukura ikuzimu. Aho wari uri hose, aho wari uri mu kuzimu, Imana igukureyo. Mwene data, ushobora kuba waracuruje bikanga, ukambara imigi bikanga, ariko Imana iyo yagukuyeyo urunguka. Iyo Imana yagukuyeyo ntabwo ugira umugore wo ku ruhande. Iyo Imana yagukuye ikuzimu ukizwa neza, kandi iyo ukijijwe neza Imana iguha umugisha. Gukizwa nabi bituma utakira icyo wavuganye n'Imana. Gukizwa nabi bituma ubwiza bw'Imana utabubona, ariko Imana yavuganye, Imana ivuganye nawe ngo igiye kugukura ikuzimu. Aho wari uri, aho wakoreraga bikanga, kubaguhigaga, kubakuvuze nabi, Imana igira aho igukura, igire n'aho igushira. Umaze iminsi urwaye kanseri, umaze iminsi urwaye sida, umaze iminsi urara udasinziye, warwaye ibere, umaze iminsi umugabo byaracamye, washatse kwahukana, washatse gusaba divorce, ibibazo ni byinshi mu rugo rwawe, ariko Imana iyo yaje igukura ikuzimu ikaguha amahoro, igahindura umugabo. Imana iyo yaje ihindura uwo mugore. Imana iyo yaje ikigusaba ni ugusenga, nk'uko ijambo ryatubwiye muri Matayo 6 ngo musabe muzahabwa, mushake
mushake muzabona, mukomange muzakingurirwa. Iyo usabye Imana iraguha, ariko iyo udasabye ntacu ubona. Iyo udasabye ntago ubona Imana, ariko iyo usabye ubona Imana. Hari icyo umaze iminsi uri gusengera, ariko ijambo ryatubwiye ngo Imana irica, igakiza, ishira ikuzimu, igakurayo. Kuba utagisenga, wari utuyeyo, umushahara uhembwa n'abana wishira minerivari byaba ikuzimu. Kubera iki? Ntago bingana. Uhembwa 50, abantu ukabishurira 300. Uri kumva se atari ikuzimu? Imana igira aho igukura ku mushahara, igire n'aho igushira. Uri umusore, nta nkwano ugira, uba muri geto, byaragukomereye, ariko Imana igukura ikuzimu iguha inzu. Nawe ubona inzu yawe, nawe ubona inkwano, iguha akazi gatuma nawe ubona inkwano, ubone uko uzabona uko uzubaka. Imana igukura ikuzimu. Umaze igihe utabyara, wararaguje biranga, ariko Imana igukura ikuzimu. N'igihe yamaze atabyara, nico gihe yavugaga. Igihe yamaze afite Penina, nico gihe yari ari ikuzimu. Penina nawe wari umufite, Penina yahoraga amushinyagurira. Kuba Penina amushinyagurira byari bimutuje ikuzimu. Bene data, Imana nikumera umugisha. Ntago ubuze Ana, ntago ubuze Penina, ntago ubuze Penina ku buzima bwawe. Hari Penina ugutujeyo, hari Penina w'ikode, hari Penina w'icaha, hari Penina w'ubusambanyi, hari Penina w'ubukene, hari Penina mu kazi utumubesha. Ariko anaravanga igihe maze ndi kumwe na Penina, yarantujeyo. Kuba mbonye Samweli, Imana inkuyeyo. Imana iguhe Samweli, Imana iguhe Samweli wawe, kugira ngo ubashe kuva ikuzimu. Aho uri mu kibazo, aho ni ikuzimu. Urakora ntiwasinye kontara, abandi bamaze gusinya amakontara. Warize ariko burastage, aho ni ikuzimu. Ariko Imana iguhe Samweli. Uyu munsi unyumva, aho urahuherereye, hari Samweli ukenewe. Haleluya. Igihe Ana yamaze atabyara, yaratuye ikuzimu. Yajaga ishiru gusenga, ariko yagera ishiru, yagera hariya, yasenga bikanga, agasengana umubabaro, kuko yaratuye ikuzimu mu bugumba. Abantu mumaze iminsi muvuga ngo runaka yagiye ikuzimu, ngo twumvishe yagiyeyo, ariko kuba utabyara urahatuye. Kuba warabuze akazi utuye ikuzimu, kuba uri mu ikodo urahatuye, kuba byaragenze kuriya urahatuye, kuba warashatse urugo n'urwubake, aho ni ikuzimu utuye. Ariko uyu munsi mfite ijambo rivuga ngo dusenga Imana yongera igukura ikuzimu. Nanje Imana yongera igira inkura ikuzimu. Ideni ufite, kubura akazi kandi warize, aho ni ikuzimu. Kuba utubaka urugo, nuba mu cyumba kimwe n'umugabo, aho ni ikuzimu. Abana ntibarize, ufite minerivari ariko babuze ubwenge, aho ni ikuzimu. Umva wize amashuri ariko yarangije, ubura akazi, si uko utadepoje, aho ni ikuzimu. Nje kukubwira ngo nta bwenge, nta buhanga byarwanya Uwiteka. Imana igukura ikuzimu. Nimba nta bwenge buri hejuru y'Imana, nimba nta buhanga buri hejuru y'Imana, haleluya, zode bini grome, nimba nta bwenge buri hejuru y'Imana, Imana igukura ikuzimu. Imana yongere yigwatirize ku buzima bwawe, haleluya. Imana igukura ikuzimu. Igihe Ana yamaze atabyara, yaratuye ikuzimu, kuko yari afite mukeba we uhora umushinyagurira. Ushobora kuba warize ariko utabuze Penina ugushinyagurira. Nubwo yize ntameze nkatwe, nubwo yize akora ikiyede, nubwo yize yabuze akazi, amashuri yize mu Buhinde yamupfiriye ubusa, ayo yize muri Amerika amaze iki? Ariko nkuzana ijambo rivuga ngo uri umukobwa ugize imyaka 40, amashuri wize ngo yarize, ngo nukubona atunze imodoka, nukubona agenda, aho ni ikuzimu. Nje kukubwira Imana ikura ikuzimu, itagusabye ibitambo. Nje kukubwira Imana ikura ikuzimu, itagusabye indasago ngo amanze bazana ihene. Nje kukubwira Imana ikura ikuzimu, ikubaka urugo nkuko yanyubakiye. Satani yaraziko nazubaka, ariko Imana iranyubakira. Aho ni ikuzimu Imana yankuye. Nakoze ubukwe nta bushobozi, kandi Imana irancigikira inkura ikuzimu, kandi nanje ntago nari nshoboye kuhikura. Ariko aho mwene data wowe unyumva, aho Imana yankuye nawe yahagukura. Ikuzimu aho wari urahazi, nukuri ntacyo utakoze. Bakurangiye abapfumu, bakurangiye abaganga, byarananiranye, ariko hari Imana ikura ikuzimu. Hari Imana ikiza uwo yasize. Ijambo rirambwira muri Yobu 12
Haleluya. Ijambo rirambwira ngo Uwiteka, haleluya, yica imigambi y'incakura. Yobu 5:12. Uwiteka yica imigambi y'incakura. Iyi Imana yaje igenda ikuraho imigambi y'ababisha. Iyi Imana yaje igenda yica imigambi y'abadayimoni. Imana yongera igere iwawe, Imana yongera igere ku bana, Imana yongera igere ku mugabo, Imana yongera igere mu gutereta kwawe, Imana yongera igushigikire, Imana yongera ibane nawe. Wowe unyumva aho uri, aho uherereye, uko ijambo rivuga muri Zaburi ya 12:6 ngo kubwo kunyagwa k'umunyamubabaro hari ibyo wanyazwe gusenga, wanyazwe ibihe byo kwiyiriza, wanyazwe kwihana. Satani asigaye akubwira ati wikwihana, ibyawe bibike, kuko agambiriye no kukurimbura. Satani ntago ashaka ko watura, kuko shitani aravuga ngo niwatura gusambana, yewe barazakuvuga, bazagushira hanze. Ariko umuririmbyi yaravuze ngo nzihana, ibyaha byanje bikomenyere, abisi nibanseka mu ijuru banshime. Haleluya. Barokore twongere twegera Imana, twongere dushaka Imana, kandi iyo wegeye Imana irakwegera. Iyo uhunze shitani nawe raguhunga. Ntago ugisenga, ntago uciyiriza, ntago ugifata ibihe. Niba turereka icya 10 ntukigitanga, ntago ukija mu materaniro. Ariko ijambo rirambwira ngo mwegere Imana, izabegera. Abantu basigaye begera ama WhatsApp, abandi bakaja ku ma Facebook, abandi bakaja ku byuma bya karuhariwe, abandi bakaja n'ahandi. Ariko ijambo rirambwira ngo iyo wegeye Imana nayo irakwegera. Iyo wegeye Imana uri umusore waka umuriro, abakobwa bagahunga. Iyo wegeye Imana uri umukobwa waka umuriro, abasore b'ibigogi bakavaho. Iyo wegeye Imana uri umumama ntago ugira za sugar daddy. Iyo wegeye Imana uri umugabo ntago za derira ziza, kuko uba waka umuriro. Uko Zaburi bivuga 104:4 ngo abamarayika nabagize imiyaga, ariko mwe mbagira imiriro. Mureke Imana yongere tugira umuriro. Nakubwiraga ngo Imana igukura ikuzimu. Aho uri waratendetse, waciye inyuma yo mwashakanye, wagiye mu bapfumu, hari ibyo wasashe, hari ibyo baguhaye. Ariko ndagutangariza, hejuru y'imbaraga zose, hejuru y'ubwenge bwose, hari izina rya Yesu, kandi iryo zina ririhagije. Tugiye gusenga Imana. Wasubiye inyuma urahazi, ibyakubayeho urabizi, ariko nkuzana ijambo rivuga ngo nta bwenge nta buhanga byarwanya Uwiteka, kandi Imana igukura ikuzimu aho wasambaniraga, ibitabunywa, urumogi unywa, warananiranye mu muryango, barabyirije biranga, awahanuriwe biranga. Ariko nkuzana ijambo rivuga ngo nuko wari ikuzimu. Ukuri ikuzimu n'umwe, ni Uwiteka. Iyo myambarire nuko wariyo, ariko Imana nigukurayo uragira imyambarire mizima. Ayo magambo apfuye nuko hari ikuzimu, ariko Imana nimanura ukuboko kwayo ikagukurayo uragira imivugire mizima. Kuba dopere sayini, kuba utarahinduka, suko utabyirijwe, suko itorero usengera amatari rizima, ahubwo nuko ari utuye ikuzimu. Imana iduhana umugisha. Reka dusenge Imana. Haleluya. Mana, mu izina rya Yesu nsengeye bene data hose aho bari naho baherereye. Jambo ravuze ngo uri Imana ikura ikuzimu ugashira hejuru. Aka kanya mu izina rya Yesu abagore bagezeho bakujeyo, abagabo bagezeho tubakujeyo, mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Dufashe mira ibitekerezwa byose, imitima yose twongeye kuyihereza Imana ya Isirayeli. Uwiteka muremyi wacu, ibiturwanya ni ibiremwa, ariko uri umuremyi. Abapfumu n'abarozi bararagura bakavuga ngo hasigayeho Imana rurema. Iyo rurema niyo twizeye. Bibiliya iravuga ngo ijwi ryawe riramburuza imparakazi, ijambo ryawe ni umuriro, ijambo ryawe ni inkota, ijambo ryawe ni inyundo. Umuntu wese uzumva aya magambo azaherekezwe n'umuriro, azaherekezwe n'inkota yawe, azaherekezwe no guhinduka. Mu izina rya Yesu nje ndavuze, wowe herekeza ibyo mvuze. Mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera. Amen.